Ashe oleng, aitoomon intae oleng teleleng'oti lang lolaikooni anaa eniyiololo oshiake nikias, kake kayiolo ajo idoltata taata ajo kira are, mee nanu openy anaa oshiake. Ajoki ntae ashe oleng tenkaraki igirara oshiake apuo dukuya isujitata nikiasita ombaa ajo sinanu nikipikita, naikilikuan ake ajoki tenaa kerishata edukuya igira aing'or ena YouTube channel olaikooni, naikilikuan ajoki subscribe peyie ore imbaa nikipik nintoki ake adol nekiliki YouTube ajo sinanu naa pilotu alo aitereu aiko nejia. Aata taata enkomoni, kajoki sininye karibu naitoomon, naa kaliki ajoki metoliki iyiok inkarn enyenak, ajo sinanu naa tendorrop, niroroki dii iltung'anak oba anaa loing'orita iyiok tenasaa. Karibu. Ake taa ntae pookin entasupa, ashe oleng tenkaraki ipoitoto dukuya igirara ainining ning'orng'oro videos ang te YouTube, kaji Emily Nkosira, nashipa oleng atii tenebo ontae. Ashe oleng, karibu Emily. Kaji taa nanu Stephen Ole Nkosira enaa eniyiololo. Ore Emily naa enkanashiai, naitoomon duo taata pekiponu aas nkuti baa nikintiship intae. Iyiololo ajo ore oshi videos ajo sinanu naa nayau naa nenkiteng'ena enkutuk ang sidai ormaasai. Ore duo taata natejo kaitoki kinkonji aibelekeny penyo, ajo sinanu naa pilotu alo aitereu, aas kulie kuti baa pee kimbelekeny amu keyieu imbaa nibelekenyi amu inakata emelonu. Ore taata, kitejo duo taata kiponu arany osinkolio. Neme taa osinkolio loonkishu, hoo naa ore ena channel ang naa enenkutuk, kake kiata iltung'anak apa oshiake ladol asujita, ajo sinanu naa pilotu alo aitereu, ooyiolo apa sinkolioitin oranyi apa. Amu ore oshi entoki nanyor ataasa, anyor oshi aitadamu ntae imbaa eapa, ajo sinanu naa netu doi ainepu ele tulet letaata. Neeku ajo taata kirany osinkolio obo ashu are, ilapa lombukui oranyi tiapa. Amu ore taata oshi naa ata tenepoi kanisa, amu kayiolo ajo ore iltung'anak kumok naa lairukok ata oing'orita ena channel, naa keranyi nkorasi, neranyi kulikae sinkolioitin ake, kake ore taata, najo pae kirring siyie indamunot ang siadi, pekintadamu ntae ajo sinanu naa sinkolioitin liapa. Nekintoki ake aas ena, ore kinteng'ena enkutuk, nekintoki ake aas kuna nikiyau sinkolioitin ajo sinanu naa pilotu alo aitereu. Neeku mairo taata oleng, kayieu nitonini, ninining'ing'i, ning'oring'oro, kirany osinkolio lebuku, ajo sinanu naa pilotu alo aitereu peyie kidol nikining'. Neeku ashe oleng Emily, maape dukuya kirany osinkolio oji Yeso lang olchore supat. Lapa sinkolioitin omelok naa sidain oleng. Ashe oleng. Karibuni maape dukuya. Yeso lang olchore supat, nena pisinaitin lang, nening iyiok oshiake, nening enkomono ang, kitum inkolong'i pookin, isinaitin sapukin, kining keme oshiake, tenimikiruk enkai, teneyieu oltau indorrok, neinyal iyiok sheitani, mesidai tenigil oltau, toomonu ake enkai, kindim anoto olchore, anaa enkerai enkai, anaa pisinaitin pookin, toomonu ake enkai, teniroshiu isinaitin
sapuk eidim Yesu atanapa toomonu ake Enkai teneirurayu pookin metii olchore obo meirurayu Yesu olchore oloshi lang Esai. Ashe oleng, aisilig ake ajo idoltata nining'itoto nidoltata ajo emelok oleng kulo sinkolioitin liapa. Naa ore amu nejia naa etiu, kintoki ake apuo dukuya kira likae obo peyie pintayu siyie enduat inyi ajo sinanu naa nining'. Tenaa itoning'o aikata ele sinkolio tejo atoning'o apa, ataranya apa, ajo sinanu naa piilotu alo aitereu. Eji etii olikintoki arany oji meitukui ing'ok ainei metii osarge le Yesu. Neji olchani loong'ok. Nekipuo dukuya kintoki ake arany. Meitukui ing'ok ainei metii osarge le Yesu meshipayu Enkai metii osarge le Yesu metii katukul olchani loong'ok oisuji iltung'anak leme osarge le Yesu maidim aisuja likae metii osarge le Yesu metii olteng'tedikae ata osarge le Yesu metii katukul olchani loong'ok oisuji iltung'anak leme osarge le Yesu metii osotua tedikae leme osarge le Yesu metii olteng'tedikae metii osarge le Yesu metii katukul olchani loong'ok oisuji iltung'anak leme osarge le Yesu metii osotua dikae leme osarge le Yesu kaure enkiguana kake osarge le Yesu metii katukul olchani loong'ok oisuji iltung'anak leme osarge le Yesu metii dikae naisilig leme osarge le Yesu eisupat emunyani ata osarge le Yesu metii katukul olchani loong'ok oisuji iltung'anak leme osarge le Yesu
Yesu Kimirengulun enkop Tilo sargelenye Yesu Kipuo enkop ekeper Tilo sargelenye Yesu Metii katukul olchani long'ok oisuji iltung'anak leme osarge le Yesu mataranye enkisisa ata osarge le Yesu kisisinda arasvoge tilo sarge lenye Yesu metii katukul olchani long'ok oisuji iltung'anak leme osarge le Yesu Yesai. Ashe oleng tenkaraki esaa ino nintayio agira ainining iyiok ning'or iyiok naikilikuan ake ajoki maape dukuya kintoki apik intokitin naijo kuna. Ore hoo duo kipuo kinteng'ena nikinteng'ena ororei lang nikinteng'ena enkutuk ang nikinteng'ena na video nikibayie niyiololo ajo loyieti ake imakita kake kintoki ake apik inkuti spices ntokitin naitamelon neisho ajo sinanu naa pilotu alo aitereu ena platform ang metamelono neng'uarrayu. Neeku ajoki ntae ashe oleng kemayian intae Enkai tenaa erishata edukuya ing'orita ronya subscribe ajo ni like peyie kitu ninche adi ata tengroup nitii peetum iltung'anak kumok oleng atodol ajo sinanu naa nikitum dii ashom dukuya kintadamuno ntokitin naamelok apa enkutuk ang amu ore kuna baa naa nenkutuk ang amu ore iltung'anak kituak penyo naa ninche oidima atodol kuna tokitin neyiolou ajo sinanu naa kaitoki ake aitoomon Emily aelong baikintoki ake aimaki nikirany doi kulikae sinkolioitin kumok amu sidain apa oleng lelo sinkolioitin hoo neitu einepu iltung'anak kumok adol. Joki ntae karibuni oleng naisho ntae enashe tenkaraki ipoitoto dukuya itii tenebo iyiok. Kemayian ntae Enkai oleng peekintoki atumo tenkae video akaitoki ake ajoki ntae eton ake etii ntokitin kumok oleng osapukin onaamelok natii dukuya neton ake eponu. God bless you. Ashe oleng.